Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu gudari bikin. لسر کردستان تکوشین، شر و ترور بلکی جروشا جو چاند و استراتژیکا کردستان بویه سدم که ده دیرو که ده به ولات هری زده لسر تکوشین وره مشاندن ترور و شر وره کرن. پشتی چارمین سردم قشایی یعنی پریوستوسن چاندا مزولوتیک آل در دورا 20,000 سال بری پشترجی چاندا نولوتیک یعنی جودکاری و حیوانکدی کرن لحرما ناوندی یا پیشکت لدر دورا 12,000 سال بری تی تخمین کرن حرما ایرو کردستانه. مسده من وی که دمجارن جور به جور ده دیار کرن. جبر کو بیا ناوندا چاندا هری زیده یا سردما مزولوتیک و نولوتیک لی پیشکتیه جهر چار دوران کومن چاندا سرطایی دجین یعنی مروون دما پالئولوتیک تمی بری خودن و هرمی. پشتی پل و پنجار برهف کرنه جودکاری دست بیده که بره برهم زیده دبه و هیکو او یک بخار شینین لحرم زیده که. بلگه این دیروکی اشکره نشان دادن که دوان دمانده لحرم شینی پربونه. با اوای که آسایی او روش دکاره جار جاران ریل بر شرن لسر زویین به برکت حیوان و نباتان وکه. احتمال که خورد شرم به وی شوازه ین ناوروکا وان جواکی و آبوری پیک هاتبن. دیسا برگین ده دست نشان دادن که جوه دمه هن خربین گندان مانه. تیرا خمرو ده فکراندن که ده دیرو که ده یکمین تکوشین اکونومیک و جواکیا برفره به سدمین راوکرنا وان ممکنه لسر کردستان ده قومن. بقاسی که جتوگرن شینیان تفهم کرن جباشور عربستان ایرو و ج افریقا باکور جروشلات ایرانی و هینش روشلات وی جباکور کافکاسان و جروجاوی آناتولیای کومن جور به جور بری خوددن هرمی. مینا که ایرو چا مرو بری خوددن اوروپا و باکور امریکای ده دیرو که ده یکم جا رفن مروان این با آرمان جا آبوری و جواکی بری خوددان کردستان ایرو کجبو مروواتی لدردورا تواهی 15,000 سالان رولا ولات روژه بجیهانی. بگومان اگر ولاتک اف چند دمک درش رولا ولات روژه بلیزه و ببسدم کل سر شرین مزن و خلهورا کشاندم ببن. پشتی که چند نوروتیک آل در دورا 9,000 سال بری باشته پجراندن تفگرک شینیان آبر و واجید به. لگوری آگاهین ده دست هنه ام وقتا ده چن 7,000 سال بری ام دبینن چند نوروتیک هم فیزیکی هم جی چاندی جو اوکیانوس اطلس حتی پراوین چین پاسیفیک لباکور حتی سیبیریای لباشور حتی باکور افریقای بلاود به. به وی آوایی وکه بری زیده کس بری خناد ناوندا جیه درکتنا چند نوروتیکه. تی تخمین کرن که در دورا 7-5,000 سال بریا زاین 5,000 و 3,000 بری لسر کردستان کوما چاند و زمان آریان رنگ وردگره جواکا کلان و قبیله درباسی جواکا عشیرتیه دبه. جواتا عشیرتیه بخوره هین زیده کوما مروان آباش هاتیه بری خستن کرن و چالاکیتینه. جوات کلان و قبیله زیده تر جبیس 5 کسی پیکتین یا جواکا عشیرتیه بسدان کسی ارگانیزد که. او روش نشان داده که اگر پرزگریکن آبوری و جواکی دجوار ببن تکوشینا دنا و کومن عشیره دجی دکاره گر ببه. هندانین آرکولوژیک انجوه سردمی مانه ددن نشان که او زیده تر جبر پرزگریکن نافخوینه. لسر چم و اردن به برکت شینی زیده دبن و چاونباریا جیرانان جسده من آبوری ین شرن. ام دکارن تخمین بکن که ده انجام وان شرانده سینور هن عشیران چبونه. دوی چارچوبه ده احتمال هیو که ام کوکن هریمین عشیران ببن بریا زاین 4,000 سالان.
çandiniyên hevpar ên mülkên eşîrane û sînorên zozanan ji hev têne kirin. Dîsan dikarin texmîn bikin ku ziman û zaravayên xweserên eşîran û çandeke cûrbecûr pêş dikeve. Yekemîn livên govendê û awazên muzîkê kulta perestînê reng werdigirin. Gelek peykerên vê serdemê yên fîgurên jinê giraniya çanda malbat dayîkê îfade dike. Em vê demê dikarin weke naverokcivakî û têkoşîneke armancên wê aborî tarîf bikin. Dema berya zayînê 3000 û 2330 derketin û temambûna şaristaniya Sumer a Mezopotamya jêr îfade dike. Têkoşîn gihîştina asta şer. Di dîroka mirovatiyê de yekem car nirxên aborî bi hêzeke eskerî ya berê hatiye plankirin bi darê zorê têne desteserkirin û talankirin. Ev kevne şopî bi vî awayî di dîroka mirov de cih digire. Hêza şer îqtidarê di cewherê xwe de hêzeke talanê ye. Li pişt sifetên xwedayetî, pîrosî û qehremantiye talan û desteserkirin veşartîne. Kurdistan yek ji çavkaniyên bingehîn ên derketina vê şaristaniyê ye. Yekemîn destana nivîskî ya hemû mirovatiyê û şaristaniya Sumer destana Gilgameş sefereke talanê ya bi ser Kurdistanê kiriye çîrok û çîvanok. Ji yekemîn qral û nîv qehremanên bajarê Urukê Gilgameş bi rêya jina fahîşe ya sembola şaristaniya bajêre bi alîkariya barbarekî bi navê Enkidu ji bo talanê berê xwe de Kurdistanê. Ya esas Enkidu ji çiyê dadikeve bajêr bi hêza serdest re li dijî qewmê çiyê Kurdiyan hevkariyê dike. Ew yekemîn mînaka hevkariyê temsîl dike. Ji bo dagirkirina welatê xwe pêşengiyê dike. Di berdêla vê yekê de li ser sifreya qral dewlet hînî jiyana têrxwarin û jinan têkirin. Bi wê ja Kurd çi ji cejnê fêm dike, gulp dew vedixwe, çavkaniya wê ji van demane. Belkî Gilgameş bi xwe jî ji qewmê çiyê be. Ji ber ku Gilgameş tê maneya camûsê mezin, zilamê mîna gayekî. Tesadüf nîne ku dîroka Kurdistanê bi van xayînan tişiye. Sümerî pir zêde hewceyî bi keresteyên daristanan, kevirên verrotinê û madenan hebû. Ji lewra tim û tim berê seferên wan li bakur bûn. Ya rastîn şerên îro em di krîza Iraqê de dibînin, mêjûya rabirdû pir bi kurtî û awayekî xulase nîşanî me didin. Hêzên şaristaniyê yekem car tevlî pêvajoya talan, dagirkirin û îstiraya li ser Kurdistanê bûn û vê yeke rengê bûyeran guherd. Talana hêzên dewletbûyî li ser civakên etnîkên kilan, qebîle û eşîran dibin seferên kolekirinê. Têkoşînên di demên berê de ji bo xweparastinê, zevtkirina çeman û erdên bi bereket bû. Lê di dema şaristaniyê de têkoşîn di serî de bi armanca kolekirin û talanê têkirin. Êdî mirov bi awayekî bi plan têkuştin û esîrkirin. Her wiha heye ku hatina herêmê ya ji çar aliyan û birina çandê ya derve dewam dikin. Berhemên arkeolojîk ên ji hûriya mane, şer û têkoşînên civakî rohnî dikin. Nîzamê wan ê parastinê, çîrokên wan yên qehremaniyê hebûna têkoşîn û şeran ispatin. Beriya zayînê di salên 2000 de temî ji Îran, Kafkasan, Anatolî û Erebistanê komên dagirker êrişê herêmê dikin. Bircên bajêrên Sümeran û kelehên hûriyan bi armanca parastinê hatine lêkirin. Ji ber ku çiyayên bilind jî rola beden û kelehan dilîzin, pir bi awayekî xweza xweavêtine bextên wan. Ji lewra mirov dikare bibêje çiya baregehên parastina etnîka Kurdin. Pêşiyên Kurdan li dijî dagirkerî, talan û xirabiyên ji çar aliyan ve bi ser wan dihatin, ji bo xwe biparêzin çiyayên li seranserî Kurdistanê ji xwe re mîna beden û kelehên xwezayî kirine mesken û cih starê. Dûr nêz bi sedema vê rastiya dîrokî zêde nekarîn li deştan şaristaniyê pêş bixînin. Ji lewra çiya û Kurd heman tiştî îfade dikin. Emberya zayînê di demên 2000 û 1000 de dibînin li dagirkeriyên ser Kurdistanê hin hêmanên nû beşdar dibin. Kraliyeta Hitit a li Anatolya navîn têda mezrandin û îskîtên li Kafkasan ku weke barbar têne binavkirin, hem li dijî şaristaniya Hûrî û Mîtanê,
هم جی هینی لباشور لدجی باجارن دولمنت ام بابل و آسوران پیواجویا که داگرکنه دن دست بگرن. دیسا جی ین هری تنگاو دبن کومن کو پیشین کردانه. جبر کو بری تنه جباشور دولتن سومر بابل آسور ایرشتگرن، لیلوان ایریشان جباکور ایریشن دولتا هیدیت و گل کومن شرود ام باربارن اسکیتان جی زیده دبن. جی ایران قبیله ام پرس و جروجاواجی کومن اتنیک این لویان بشتاری وان ایریشن تنگاو کرنه دبن. جبرکو کرد و کردستان لقاده که دولمندیه دا آفرینه همشی در باسوکا شهرستانی نوتین آوا کرنه تام دوالیته که تشکیل دکه. جبو کاربن بشین هم لبر خوددن همشی هفکاریه دکن. برخودان و هفکاری به هفره پیش دکون. طبقه جور آهیارا شیک تمی سریل ریا هفکاریه ده. لبشن لجر تمی لبر خوددن و تید کوشن. بگیتیه که کرد ده بلگین نویسکی ده بریا زاین ده سال 1600 ده محتمل لعربستان ایرو هاتیا واکرن و ها بانگ لسازومانکار یکمین هیتیتام پرنس آتیناد که. کرو رزیل ما تو مزین کری تلور کری بگ نجبو تو کرین خواهین شر بینی سر سینورین ما و هر روز ما بیزار بکی هیجاین سوزی خوابه. همجوان گوتن نویسکی ورفیم دکن که قرالیتا هیتیت آدبن تأثیر هوریان ده پیک هاتیه ایدی هدی مزند به وجبو قوم هوری میتانیان دبن خطر و تهلوکه. دیسا قرال نافدار هیتیتان شکولی اوما جقرال میتانیان ماتیوازاره ولید بیشه بریا زاینل در دور 1003 از قیزا خود دمته ایدی تو کره منته حسباندن جارکدن اسیان نکه نرحتی چه نکه لولات خواه یه خوش لکیف خواه بنره از لپشتاتمه توی شرن دنابر اوان ده قومن ام دبینن چاوا به زواج سیاسی آشتی و خزمتی داتینن. دوی دمه ده هزا خطرناک آسوران دردکه و هوله جلورا حوجهی به هفگرتنا هیتی تو میتانیان چید به. یا هین بالکشتر اوه که ملیکه نافدارا مصر نفرتیتی جمیتانیانه. بریا زاین لدردورا سال 1500 دمکه بله و لبات آدیروکیه. ام دبینم بقاسی پیمان سیاسی و دیپلوماتیک شرن دجوار جید قومن. بریا زاین ده سال 1596 ده بابیلا نافدار بشریکاتیا هیتیت و هوریان تداگر کرن. شهر و آشتیا نافدار آقادشه تی تخمین کرن که بریا زاین در دور 1208 پیک هاتیه. تی تخمین کرن که حضرت ابراهیم نمرود اورفای ده سال 1605 موساجی جفرعون مصر بریا زاین ده سال 1300 در رویایه. حمورابی نافدار بریا زاین ده 1705 ده جیایه. دوان دمان ده که 100 سال شهر و آشتیین ناوند کردستانه. کردستان ولاته که شهر جسر کم ناوه. دما بریا زاین لدردور 1330 جبو شهرستانی ناوندا و مزوپوتامیا دبه قوناغا که مزنا داوی. وک هزا دیارکرا دیروک امپراتوریا آسور لسر صحنهیه. ده هورکیا نالبرا بابل و نینووا ده پیشنگی دکوه دست نینووای. آسور مار به چافسوریا خویاله دجی جیرانی خواه نافدار دبه. گوترین مینا جسر مروان دیوار لیکرن برج و بدن آوا کرن تایبتی و ناوکیدن امپراتوریا آسورن. سفرین شرعن هری به رحم لناوا کردستان لدجی سوریا و مصر تینه کرن. باندورا خواه حتی روژاوی آناتولیای بلاو دکن. دوی دمیده هیتیت بریا زاین ده سال 1200 ده جعالی فریگیم بکوکا خواه تراکیایی تینه بلاو کرن دشونی ده لباشور توروسی قرالیتین بچوکین باجاران تینه آوا کرن. لکردستان ایرو لحرم بوتانی بری کنفدراسیون نایری یعنی به معنی نهیر و شته تخمینی بریا زاین ده سال 1200 و 900 و پاشه به بلاوبونا ویر دولت اورارت و بریا زاین 875 و 606 ده آوا کرن. آسوری پر دجوار ایریشاد بن سر دولت و بکتین پشتی هیتیتان هاتن آوا کرن. ده سری ده فیگورن لسر کوران هاتن و روتن گلک برماهی دیمن شر زندی دکن. ده شران ده سرجه کرن و حل کرنا سر مروان دبه پر ربازه که نورمال.
دیسا ji sedemên herî giring ên şerran kereste, maden û zevtkirina rêyên bazirganiyê ne. Urartuyan karî bûne van êrîşan rawestînin. Xuyaye dixweparastin û bergiriyê de serketî bûne. Divê demê de hînê li Rojhilat Med li Kurdistana Îranê ya îro ji mîneka urartuyan sûd werdigirin û hebûna xwe bihêz dikin. Dizanin hewjene ku hebûna xwe ya siyasî xurt bikin û ji bo vê yekê jî li dijî seferên Asûriyan ên Rojhilat radiwestin û bi vî awayî pişta xwe qewî dikin. Ya rastîn dîrokê de 300 salên navdar ên berxwedan û amadekariyê xurtbûna urartuyan û dema wan îfade dike. Têkbirina Asûriyan wek îro Iraqî dewletên Yekbûyên Amerîkayê têk bibin. Ji lewra amadekariyên xurt û taktîkên nû hewce dikin. Di dawiyê de fermandarê medanê navdar Kayakser tevî müttefikê xwe yê Babilî Nebûqednezar nînovayê hildiweşînin û dawî li hebûna wê tînin. Medên beriya Zaynê di salên 612 de derketin ser dika dîrokê karîbûn avahiyeke siyasiya nêzî împaratoriyê texmînî beriya Zaynê 715 û 505 li Ekbatanê yanî Hemedana îro pêk bînin. Di vê pêkhatinê de xusûsiyet û taybetiyên kurdayetiyê xurtin. Ji bakur êrîşên îskîtan, ji başûr û Rojhilat jî êrîşên qewmên xizm ên Persan bi hêzbûna wan hasten kir. Îxaneta fermandarê navdar Harpagos û hevkariya wî bi Persan re bû sedem hêza îqtidarê bikeve destê biraziyê Qralê Medan Kîros yanî destê hiyerarşiya qebîleyên Persan. İmparatoriya Persan dewama medane. Mîna ku dewleteke hevpar be. Dîsa jî bi piranî navenda şer dibin dagirkeriya İskîtê Kurdistanê. Mirina Kîros bixwe jî di şerekî li ser axa Kurdistanê de pêk tê. Bi sedema êrîşên barbar ên ji bakur tên împaratorî weke herêmeke ewle ber bi başûr Rojavayê medyayê ve dişemite. Darius yani darayê mezin beriya Zaynê 520 û 485 sefereke mezin dibe ser İskîtan ji bo vê belayê ji kokê ve bidawî bike. Seranserî Anatolyayê ji 200 salî zêdetir beriya Zaynê 530 û 330 di destê Med Persan de şekil werdigire. Li gorî rêzê hebûna siyasî ya Frîgiya, Lidya û Lîkyayê bidawî dikin û li hemû peravên Egeyê bajarên têne damezrandin digirin bin destê xwe. Mirov dikare bibêje Kurdistan yanî Medya di vê demê de li ser rêya şaristaniyê digîje jiyaneke baram. Bi sedema xurtbûna malbata bavikanî tevna xurt a eşîrên Medan ew di nav artêşa Persan de jî dikir xwedî cihekî cihêwaz. Bi zevtkirina Misrê jî beriya Zaynê 525 navenda bingehîna şaristaniyê dibe herêmên Med û Persan. Babil bi statûyeke nîv hewce paytextbûna xwe ya çandî ji bo şaristaniyê dewam dike. Dîrok nîşan dide ku arîstokrasiya Helen û Makedon dibe xwedî arzûyekê dixwaze Anatolyayê bi tevahî zev bikin, dawî li tehlûkebûna Med Persan bînin û bi vî awayî dest deynin ser dewlemendiya berê hiç nedîtine. Bi şev û rojan xeyala vê yekê datînin û guftûgoyên wê yên siyasî dimeşînin. Hemû hemfikirin ku di vî warî de serketin karekî mezin ê îlahiye. Mütefekkirê mezin Aristo beriya Zaynê 385 û 320 vê bîr û baweriyê dixe serê şagirtê xwe İskenderê mezin ku kurê Qralê Makedonî Filipos e. Bi ihtimaleke mezin Aristo xistiye serê İskenderê mezin ku ji bo mirovên Rojhilat mîna heywanan bibîne û bawer bike mîna moriyan pelixandin heq kirine. İskender di vê hewayê de li ber destê mamosteyê xwe perwerde dibe û ji ber ku bavê wî tê kuştin di temenekî ciwan de şûna wî digire. İskender di destpêkê de yekîtiya Helen pêk tîne û paşê nifşên Makedoniyan li dora xwe dicivîne û seferên xwe yên Rojhilat ên pêvajoya dîrokê biguherîne dide destpêkirin. Mîna İskenderê mezin bersiva Dariusê mezin dide. Wek tê zanîn bi seferên xwe yên mîna Brûskê mirov mîna moriyan dibin pê xwe de dipelixan û ta Hindistanê çemê ganjê çû. Cihekî zevt neke nahêle. Şerê wî yê herî navdar li Gavgamala beriya Zaynê 331 li derdora hewlêra îro li Arbelayê diqewime. İmparatoriya Persan di nav şerê mezin de dikeve.
وقتا ودگره پایتخت چانده یا ودم باجار بابیل لگوری ناو دنگ خواه خباتن خواه دوام دکه. وک سمبولا سنتزا روژاوا روژلات 10,000 شروان بالکانی و 10,000 کچن اصیلزاده ین مدو پرسان به یک جاره به هفرد زوچینه. کچا قرال داریوس سیامین که تیگ دبش خورد هله. هینه خواه آماده دکر ایریشه ببه سر کمارا روما یا روژاوا هلداد ji kelmeşên çirave mîkrop wergirt û bi nexweşiya tayê di temenekî pir ciwan de mir. Li Kurdistanê şopên İskender pirin. Navê Betlîsê ji fermandarên wî Balîsma ye. Mirov dikare bibêje mîna gerîla di çiyayên Zagrosê re derbas bûye. Dikare were gotin İskender de eskertiye de nîvxudayek bû. Bi van seferan Kurdistan bi dualiteyeke nû re asê û tengav dibe. Kurdistan dibe navenda şerên navdar ên Rojhilat û Rojava. Li Îranê piştî Persan İmparatoriya Partan atê avakirin beryazayînê 205 û 216 û kraliyetên Helen ên piştî İskender jî ava dibin navenda şerê wan dîsa Kurdistanê. Kraliyetên Ermeniyan jî dikevin pêvajoyê. Mafê fetihkirinê weke bingehê gelan be her tim dest diguherîne. Peravên Dîcle û Firatê bi kelehan tijî dibe. Hemû bajar bi birc û kelehên xwe di rewşa parastinê dine. Dîsa jî di dema kraliyetên Helen de kraliyeta Komagene ya navenda wê Samsat, Abgar ya navenda wê Urfa û Palmîra navenda wê Palmîra qîmeta wan zêde dibin. Berhemên neqane yên setteza Rojava û Rojhilat diafirînin. Dem ji aliyê zihniyetê ve hem ji berê û hem jî ji paşê cudaye. Mirov dikare weke demeke rohnî ya şaristaniyê binirxîne. Bandora İran yan ya Partan û Helen dizik hevde dimeşe. Danûstendina çandê bi qas ya bazirganiyê geş û zindiye. Piştî Hezretî İsa şagirtên wî yên ji terora Romayê reviyan rawestgehên wan ên yekemîn dîsa herêmên mîna deriyên Kurdistanê bajarên Antakya, Urfa û Nusêbînê ne. Mirov dikare bibêje demek dest pê dike terora dînî û siyasî dikîje qonaqeke nû. İmparatoriya Romayê herî dereng piştî zayînê di salên pêncî de hemû Anatolya, Sûriye, İsraîl û Lubnan zevt kiriye û peravên Firatê derbas kirine. Piştî ku İsa li çarmîxê têxistin komên Xristiyaniyê ku nû derdikevin xwedîspêrin berqefên çiyan şikev stargehên bin erdê û çolan. Dem û jiyaneke nîvveşartî dimeşe. Terora siyasî belkî jî yekem car li ser bawermendên Xristiyaniyê tê ceribandin. Ji ber vê çiyayên Kurdistanê dibin navendên yekemîn ên star û xweparastinê. İmparatoriya Romayê ya hemû kraliyetên Helen zevt kirine îdî xwe Spartiya sînorên İmparatoriya Part. Fermandarê navdarê Romayê Crassus wexta mirî tê zevt kirin piştî zayînê di salên pêncî de Part û Ermen ji kêfara cejnê dikin. Serê Crassus bi rojan tê teşhîr kirin. Cih dîsa bajarê Kurdistanê Kitesîfon e. Belê, we parêznameya Öcalan ya bina ve parasına gelekî gudarî kir heta beşeke din dembaş.